India lenga ki tourism ministry na sinduna Himachal Pradesh ki Dharmasala numi humni chukna chatharakpa state tourism minister singhi oiba national conference ngasi loisin kre conference asi union tourism minister G Kisan Reddy tongan state singhi tourism minister sing amadi makok thongba official sing susarukya ki Manipur ki oina tourism corporation of Manipur ki chairman MLA Karam Shyam amadi tourism director W Ibohol na chingba miyoi kaya na sarukya ki India da lay state singi tourism sector da hena chawkhatnaba pandamda pangthokiba conference asida tourism infrastructure chawkhatnaba cultural spiritual amadi heritage tourism in Himalayan states amadi responsible and sustainable tourism ki matangda session mari thokna thamduna kopna khanaki MLA Karam Shyamna ngasi aroiba numit ki session da Manipur asi tourism sector da yamna potential labor state amadi tourism chawkhatnaba project sing paikatpada ministry na hena mateng pangpinanaba wafam kaya phongdokhi Bihar da nonglai nungsit akhak araw amadi nong kanna chubana maram oiraga hawkiba pung kun mari da laikhidaba mi gi masing kuntra taruk sukre angang nipan yauna miyoi tara humdoi asoka panangki laikhidraba miyoi sing asi ayambana lawmi singni akhak araw na maram oiraga u pambi amadi electric pole kaya tekhi Thodok asibu nungaitaba phongdokladuna Chief Minister Nitish Kumar na laikhidraba miyoi singi imung manungda lupa lakh mari ex gratia oina piragani haina lauthokre Asok apan nanglaba miyoi singbu lemna layeng binaba Nitish Kumar na yathang pikre lamdam asigi miyamna akhak araw tholakpa matamda yumdagi mapan thoktana leinanaba su khanganki India lenga ki State for Food Processing Industries and Jal Shakti ki Union Minister Prahlad Singh Patel na ngasi Chandel District ta laktuna Aspirational Districts Program gi makhada paikhatliba thabak thoram sing yengsinkre Union Minister na Panchayat Village ta chatuna mafam adugi paikhatliba Jal Jeevan Mission yengsinki Chandel District Hospital gi vaccination booster dose sing amadi hospital gi fibam yengsinki Liwa Kulen gi food processing site su yengsinki baga loinana local miyam ga award apa singi matangda wadi sanaki amadi Chandel District Hospital gi doctor sing staff sing su wadi sanaduna hospital gi award apa singi matangda kupna khanani nakhi Tungda Chandel gi DC office ta laktuna Chandel gi district level officer sing yauna review meeting pangthoktuna hojik Chandel district ta paikhatliba central scheme sing Jal Jeevan Mission amadi Swachh Bharat Mission gi matangda khananai nakhi Review meeting aduda ADM Chandel MD Firoz Khan na district asida paikhatliba central scheme sing su sugaina khanaki Union Minister Prahlad Singh Patel na central gi scheme sing manung chansinba mafam singda yauhanba haibasi Prime Minister Narendra Modi gi apambani ngasi fawba Prime Minister na leibak asigi sotharaba mafam singda thabak kaya maron paikhatuna chakthong gas laitaba imungda chakthong gas piba amadi ana layeng gi damak Ayushman Bharat ki makhada lupa lakh manga fawbagi kanaba piduna lakli haiki Government of Manipur Directorate of Health Services na sinduna ngasi None District ki manung chanba CIC nungba gi trauma care center amadi blood bank ama thamnanaba Health and Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjan na ure uyungtam kre Thauramatuda Health Services ki Director Khoirom Sasikumar Mangang amadi Hill Areas Committee gi Chairman Dipu Gangmai susarukya ki Chief Guest ki warol piraduna Dr. Sapam Ranjan na hai None District ki Haksel gi matangda laingak na lumna lawbaga loinana building laitaba PHSC ahum saragani dialysis center amasu thamnana ba hotnaragani haiki 2025 TB elimination gi damakta yamna akanba meeting among joinana with a vision and with a commitment we will eliminate TB by 2025 as a target akoi district khudingi constituency khudingi tubercular patients Tasingna koi ngasi sig is a PSA plant ama thammise kari gidamakta na matamdu da koi kaya wana gi oxygen gi issues oxygen what ki issues ke mayam do and healthcare systems koi healthcare delivery is a karamba delivery it goes to the last mile koi digi khungang da leiba jaga adu da leiba miyo is khuding mako yauna na gidamakta akoi healthcare systems Central Forest Division na sinduna Sawombung Range ki manung chanba Khamelo Gwaltabi Reserve Forest ki saruk amasu oiriba Khongbal Tangkhul Village Hongma Village tagi Khongna Chingda pung ahum rom changna karaba matungda lei haiba Maharani Chingi matonda ngarang u pambi kaya thakre hariba mafam asi hana popi pambi tharamba mafam ni hairi
मफम अदुदा उ चारा सिंह थारुना बगीदमक्ता चटखिबा मियामना चिंखोंदगी उ चारा पुदुना अयुक्की पुंग 8 मखाइदगी खोंगना चटपा हौखी नुमित युंग ममतुंग पुंग 12 का मखाइरोम ताबदा चिंगदोल यौदुना उ चारा सिंह अदु थाखी महारानी चिंगदोलदा उ चारा कयामरुम थारिबा अदु तोंगानबा मियोय खरना मफम असिदा ट्री प्लांटेशन तौबा लाकपा यारोय मफम असि रिजर्व फॉरेस्ट नि हाइबा यारोय हाइबना चिंगबा खंगलकपा लई हाइबदगी इम्फाल ईस्ट की एसडीपीओ आरके तेजबीरना लुचिंगबा नुपी पुलिस सिंह यावबा इम्फाल ईस्ट की सीडीओ टीम अमसु लाक्तुना असोय अंगाम थोक्तनबा चेक्सिन नाक सेनखी ngasi उ चारा थाबगी खोंगचत अदुदा सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन की डीएफओ आरके अमरजीत एसीएफ सिबावैमी सदर ईस्ट की रेंज ऑफिसर एनजी रतन सवोम्बुंग की रेंज ऑफिसर के रघु अमसुंग खोंगबाल तांखुल विलेज की खुंजा सिंह चिंगबना सरुक याखी उ पांबी थाबदुगा मरी लेना सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन की डीएफओ आरके अमरजीत हाइखिबदा मफम असी हाना पोपी थारमी हाइबदगी मफम असिदा उ चारा सिंह थाजिलगा मफम असी उमंग ओइना ओंथोकननबा लाकपनी थेंगनरिबा चिंगमाई सिंगदी यामना इंगना उमंग अमा ओइना लई अदुबु मफम असिदी इको कोकना लई मरम अदुना कोकलगा लैरिबा मफम असिसु उमंग ओइहननबा होटनबा अमदी उ थाजिलगा पोपी थाहंदनबा होटनबा असिना मरु ओइबा पांदमनी हाइखी सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर का खोंगबाल तांकुल की विलेज अथॉरिटी का इम्फाल ईस्ट पुलिस का सिविल बॉडी की लुप सिंह की खमेलो वाल्टाबी की चिंगसांग की नाकंद लेरिबा खुन सिंह कोइसी नाव मयाम अमा मसी कोइ मयाम जे पुन्ना लांगमिनरगा कोइना हजिक लेक्चरिबा मफम से खमेलो वाल्टाबी की मनुंग लेबा महारानी हिल हाइरा खंगरिबा महारानी सिंह हाइना खंगरिबा खोंगबाल तांकुल खुनजिदगी पुंग अहुम ट्रैकिंग तौरगा कार कांदा मफम जिदे यौजरगा मफम जे खितंग कोकना लेबा मतम अमदा कोइ पोपी थारमेन हाइबी अजे मसन मफम जिदा पोपी थारमी मफम से अखोइना उ चारा खजितंग थाजलकांदा हौगोपै वैना मफम जे मु रिक्लेम तौनबा फॉरेस्ट एरिया वैना अनथौनबा अदुमाइना खंजरगा लाक्सबनी अखोइ मयाम कोइ सिनाव सिंह थमलो गोलताबी की अखोइ लेरिबा खुनसिंग इसिनाव सिंह रोइना अखोइ खोंगबाल तांगुल की विलेज की अथॉरिटी इम्फाल ईस्ट पुलिस की एसडीपीओ ना लुचिंगबिरगा लाक्तिरिबा मयाम जे अखोइ से पुन्ना अखोइना सुम अहानबा आमखादा थिजबदा अखोइ चनी मु लाक्सबनी ngasi उ थारिबा सिगी मरु ओइबा पांदमदी पोपी थादना बहनबा अखोइ उ सिना महut छिनजलगा मफम से सोम नाकन जिदा लेरिबा फॉरेस्ट सिटी याम इंगना याम नुंगाइना लै अदुना सोमदा लेरिबा सिगा मानहन्ना मफम जे अमुक हन्ना पुरकनबा होनबा सेकेंडना उ थाजलकान जिदा पोपी थानदा हाइतार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन येस बैंक की को-फाउंडर राणा कपूर अमदी अवाथा ग्रुप प्रमोटर गौतम थापर अमदी महाकी कंपनी की मथक्ता लुपा कोटी चामरी होमफुतरुक की फ्रॉड केस का मरी लेना चार्जशीट फाइल तौख्रे सीबीआई ने फोंदोरपगी मतुंगिना कंपनी असिना इंग्लिसिंग अनिगे सुपना 13 तगी इंग्लिसिंग अनिगे सुपना 18 फाउबा मियाम की थाजबगी मा वांगमदा मियाम की सेनफम हाइना थोखी हाइरी राणा कपूर अमदी गौतम थापर चलिबा चही असिगी फेब्रुआरी थादा लुपा लाख मंगागी श्योरिटी पीदुना मुंबई सेशन कोर्ट तगी बेल लौथोखिबनी बेल फंख्रबसु सीबीआई अमदी ईडी ना रजिस्टर तौरकपा अतोपा केस सिंगना मरम ओइरगा मियोय अनि असि तलोजा जेलदा लैरखिबनी हौखिबा पुंग कुनमरीदा इंडियादा नौना मियोय लिसिंग मरी सुपना 53 कोविड पॉजिटिव ओइरे लैखिदबा मिगी मसिंगना 9 फगलकपगी चांगचादा 49.8 अमा ओइरी अपुनबा कन्फर्म केस कोटी मरी लाख 95,900 सुपना अनिनी एक्टिव केस ना लिसिंग 94 थोइनी लैना आसिना लैखिदबा मिगी मसिंगना लाख 5,19,900 लैना आसिदगी नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबा मिगी मसिंगना कोटी मरी लाख 59,993 लैना आसिदगी ngaktoknanaba वैक्सीन कापथोखिबा अपुनबा मिगी मसिंगना कोटी 213 लाख 42,913 यौख्रे मालेम की ओइना कोविड लाइचन ख्वाइदगे न सोहलबा लेबाक सिंगी मनुंगदा यूएसए ना अहानबा इंडिया ना अनिशुबदा अमदी फ्रांस ना ओमशुबदा लैरी अवांग नोंगपोक स्टेट की ओइना असम ना अहानबा मिजोरम ना अनिशुबा मदी मणिपुर ना ओमशुबदा लैरी।